Siyabingelela abazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Siphuma ke sisenkonzweni esontweni All Saints Cathedral leseBhabane eveni laseSwatini. Sibonga ke bazalwane lethuba lesinike lona lokuthi besingaphize sinethulele lena nkonzo emkhathini wethu kulaba kwethu 10 bize kube nami umfundisi Sigudla ubize kube natsatse wethu Lilian lokungena asitheblela nenkonzo. Tifundo ke bazalwane ntale nkonzo titholakala ekhasini lemashumi lamane nakubili kiyo incwadi yetinkonzo kuyincwadi yetifundo electionary bese incwadi yetinkonzo titholakala ekhasini lemakhulu lamabili lemashumi lamane nakunye. Namhlanje bazalwane njengoba nibona umbala sewugutukile sihambile sagijima nembala lomhlophe emaviki lasithupha sevele kenyaka bese siphinze sesingeni sesigutukile sesingeneke bazalwane embaleni lobovu. Namhla kusuku la sikhumbula khona sigopha khona kufika kwamoya lwengcwele emhlabeni atawuba sebandleni kufika kwamoya lwengcwele lisuku ke lesithi the day of Pentecost. Tifundo lesibele tibekiwe bazalwane sekuqala imisebenzi yabapostoli isahluko sesibili livesi lekuqala evesini lemashumi lamabili nakunye bese kuba likhupho lelikhulu nakune siqala evesini lemashumi lamabili nesithupha siyawugcina evesini lemashumi lamathathu nesithupha. Sifundo sethu sesibili siphuma encwadini yabaseRoma sahluko sesiphohlongo siqala kufundza ngesahlukaneni semashumi lamabili nakubili siya esahlukaneni semashumi lamabili nesikhombisa. Livangeli lethu bazalwane livangeli litholakala ngekulazisa kwaJohane longcwele sahluko selishumi nesihlanu siqala ukufundza esahlukaneni semashumi lamabili nesithupha siyesahlukaneni semashumi lamabili nesikhombisa siphindze esahlukaneni selishumi nesithupha sifunze esahluko sesine siyogcina esahlukweni selishumi nesihlanu. Siyaqhubeka ke nenkonzo yethu etholakala ekhasini 104. Ngosayibenani ngoyena futhi thobesani inkosi ithumesani nendintebude nkosi akaNkulunkulu yesemembotsana namoya nongcwele Hello,
Tinhliziyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa kuwe, lonke lutho olufihlile wena, ezacabange inhliziyo tethu, ekuphefumula kude mawakulolwele, kuthi sithathe ngokuphelele, silidumise ngokufanele igama lakho elingcwele, ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele base bakhuluma ngaletinye tilimi
njengoba umoya wabapha ukuphumsela. Kwakukhona amaJuda labehlala eJerusalema, bantu laba besaba uNkulunkulu bavela etiveni tonke temhlaba. Kwathi kubevakale nomsindo ticumbi tebantu tabutsana ndzawonye, bamangala batideka bonke ngobe ngulo nalo wabeva bakhuluma ngelwimi lwakubo. Babutana ngekwetfuka nangekumangala bathi, kanti akusibo baseGalile bonke yini labantu labakhuluma kanje? Pho kwentiwa yini kutsi sonke sibeve bakhuluma ngetilimi takithi? Siphuma ePhathiya, eMediya, nase-Elamu, eMesopotamiya, eJudiya, nase-Kappadosiya, ePontisu, nase-Asiya, eFrigiya, nase-Pamfiliya, eGibhithe, kanye nasetifundzeni taseLibhiya, nase-Sirene, kanti labanye betfu baphuma eRoma. EmaJuda nebetive labebephendukele enkolweni yemaJuda, nalabanye betfu baphuma eKrete nase-Arabiya, kodwa sonke lapha sibeva ngetilimi takithi, bakhuluma ngemisebenti lemikhulu yaNkulunkulu. Basemangele badidekile babutana bodvwana bathi, kusho kutsini lokho? Kodwa labanye bahlekisa ngawo lamakholwa bathi, labantu batsakile. Kodwa Petro wasukuma akanyene bapostoli labalishumi nakunye, wakhuluma ngelizwi lelikhulu wathi, sive semaJuda nani nonke lenakhile eJerusalema yatini lo, bekani indlebe ningilalele kahle. Laba abakadzakwa njengaloku nicabanga nine, empeleni kusesekuseni ngel-hour lemfica. Kodwa loku nguloku lokwakhulunywa ngumprofeti Joeli lowathi, uthi uNkulunkulu, naku lengiyawukwenta ngetikhatsi tekugcina, ngiyakuthululela umoya wami ekwabo bonke bantfu, emadvodzana nemadvodzakati enu ayawuprofeta, emajaha ayawubona imibono, emakhehla ayawuphupha emaphupho. Yebo, kulawo malanga ngiyawuthululela umoya wami etincekwini nasetincekwini tami tiyawuprofeta. Ngiyawukwenta timangaliso etulu esibhakabhakeni netibonakaliso emhlabeni phasi, ingati nemlilo nekushunqa kwentuthu. Lilanga liyawuba mnyama nenyanga ibe bovu njengengati, lingakefiki lelilanga lelikhulu nalelimatima lenkosi. Labo-ke labayolibita libito lenkosi bayawusinziswa. Livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Lihubo leliselela nalamhla, lihubo lelikhulu nakune, lisekhasini le-makhulu lasikhombisa nesihlanu nakunye, 751. Sicala evesini lemashumi-26. Aw, simakathe, maye minyeni imsebenzi yakho, yonke uyende ngekuhlakanipha, umhlaba ugcwele tidala takho. Haleluya, lwandle lolukhulu nalolubandi, lolu phetfuka tinho umuntu langeke akhone kudibala, tinho letiphilako letincane naletinkulu. Nansiya imikhumbi ijweza kulo nemikhoma lowayenda yachakathula kulo. Tonke letidalwa tibheke wena.
kutsi utiphe kudla kwato ngesikhatsi lesifanele. Utipha kudla tidle nawuvala sandla sakho teneliswa ngetintfo letinhle. Nawufihla buso bakho tiyetfula. Nawutsatsa kuphefumula kwato tiyafa tibuyele elithulini. Nawuthumela moya wakho tiyadaleka uhlumise kabusha imvelo yemhlaba. Sengatsi luthumo lwasimakatse lungema kute kube ngunaphakatse. Sengatsi simakatse angatfokota nemisebenti yakhe. Yena lotsi nakabuka umhlaba uthuthumele. Atsinze tintsaba tibunye. Simakatse ngiyakunghlabelela yingci ngisaphila. Ngiyawuthumisa uNkulunkulu wami ngisaphila lapha emhlabeni. Sengathi kuzinda kwami kungamjabulisa. Ngiyakuthokoza usimakathe. Athunyiswe uyise neNdodana naMoya oNgcwele njengoba enjalo ekuqaleni kusenjalo nyalo kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sesibili sibhalwe encwadzini yebaseRoma sahluko sesiphohlongo. Siqala evesini lemashumi lamabili nakubili. Siyathi kutsi kudzimate kube ngesikhatsi indalo yonke iyakubula ngebuhlungu lobufana nemhelo. Kodwa akusiyo indalo yodwa nathi futhi lesiphiwe moya losibambiso siyakubula etinhlitweni tethu silindzele ngekulangatelela lokukhulu kunikwa simo sebuthodzana kube kukhululwa kwemitimba yethu. Sisindisiwe sisethembeni kodwa nasikubona lokho lesibethembako akusesilo lithemba. Ngobe ngubani longahle ethembe into layibonile. Kodwa nasethemba lesingakuboni silindzela ngekubeketela. Ngalokufana nako moya uyasita ebuthakathakeni bethu ngobe asati kutsi kufanele sithandaze kanjani. Kodwa moya uyasincusela kuNkulunkulu ngekububula lokungeke kukhulumeke ngemali. Kepha yena lophenya tinhlitiyo uyathi ukuthi uyini umcondo wamoya ngobe moya unguselala wangcwele nekwenzando yaNkulunkulu. Livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani kulandisa wendzaba lemnanzi nguJohane loNgcwele sahluko selishumi nesihlanu. Sicala kulandzisa evesini lemashumi lamabili nesithupha. Akathunyiswe Kristu umsindisi wethu. Kodwa nasekafile umcondzisi moya weliqiniso lengiyomthumela kini avela kuBabe. Yena uyawufakaza nami futhi ibufakazi bami ngobe benisolo ninami kusukela ekuqaleni. Bengisengakanitsheli letintfo ekuqaleni ngobe beningasenami. Manje kodwa kude lapha emkhatsini wenu lo ngikutako ukuthi uyaphi. Kodwa njengobe sengimtshelile nje inhlitiyo tenu tilusizi. Kodwa noko nginitshela ngeliqiniso kungcono kini ukuthi ngihambe ngobe naningahambi angeke
ngitamthumela kini. Nakefika yena uyawukhanyisela bantu balelive uthi yini sono nekulunga nekwehlulela. Sono uthi abakholwa ngimi. Kulunga uthi mina ngiyakubabe aningeke niphindze ningibone. Kwehlulela uthi umbusi walelive sewehlulela. Na ngise nalokunyenti lengingantshela bona kodwa abanyalo ningeke nikwati ukwetfala. Kodwa moya weqiniso nakafika uyawuniholela kulo lonke iqiniso. Angeke atikhulumele kwakhe kodwa uyawukhuluma lokhu lakuvako anitshele nangenkinto letisetawendeka. Uyawubonakalisa ubukhosi bami ngobe uyawuthatha lokho lengiyawumtshela kona ukuthi anitshele. Konke lanako babe wami. Ngiko nje ngithi moya uyakuthatha lokho lengiyakumnika kona anitshele. Nalike livangeli la Kristu. Akabonge Kristu inkosi yethu. Siphinde bazalwane sinivusele egameni lenkosi. Live lenkosi namhla silitfola encwadzini yemsebenti wabapostoli sahluko sesibili kusukela evesini yokuqala ka-21 sithola ehubeni lelikhulu nakune kusukela evesini lemashumi-26 kuya evesini lemashumi-36 sithola kubaseRoma 8 kusukela evesini lemashumi-22 kuya evesini lemashumi-27 silitfola evangelini njengoba sisanza kulifunza nje. Sithi woda moya longcwele ulethe kithi kukhona etimpilweni. Sesiphethile-ke sikhathi lapha besikhumbula khona kuvuka kwaJesu emasontho lamanyenti. Sitithola sesifika kulesinye sigaba lapho umkhosi wemaJuda sekumkhulu noma-ke umkhosi wemaJuda lomkhulu uphindze ugujwa. Lo mkhosi-ke lona umkhosi wesivuno noma umkhosi wemathukotho. Kepha-ke lokuhle ngako ukuthi sithatha lelanga lanamuhla ukuthi liletha injabulo nekugcwaliseka kwensindiso yethu njengendalo yaNkulunkulu. Siqaleke bazalwane ngokuthi sigubhe umkhosi wePhasika lapho besinake indzaba yesinkwa lesinganamvubelo lapho uNkulunkulu asilethela Jesu loba liwundlu lelitawuhlatshwa kuleso sigaba. Njengoba sathi ngesikhathi sePhasika kwakuhlatshwa emawundlu lamnyaka munye langanasici. Namuhla-ke sithanda umbonga uNkulunkulu ngokuthi wenda letinto leti tiletha kuthula etimpilweni tethu njengoba sekaphindze waba ngumnikelo wethu. Ngalesikhathi lesi-ke uNkulunkulu bekagcwalisa liphupho, bekagcwalisa nelihlelo lalimisele umuntu kuze kuthi kubonakala ukuthi emalanga la-15 emva kwelanga lesabatha awela esikhathini lapho sigubha khona lo mkhosi weliPhasika. Siqhubeke
isikhathi futhi ke uNkulunkulu kumele ukuthi asigucule lokungenani ukuthi sikhone kulandzela lendzaba yaJesu yekusinzisa umuntu kuze ufike lapho umuntu khona agcwaliswa ngamoya longcwele. Sikhumbule ukuthi ke enkolweni yemaJuda lendzaba lena yemalanga lamashumi lasihlanu iphindze isho umkhosi wekukhululeka, umkhosi wenjabulo lapho tonke tinotayitolo tilitshalwa kuqalwa impilo lensha. Futhi ke lo mkhosi lona wawuphindze usetshenziselwe ngokuthi kubongwe titselo tekuqala. Letitselo tekuqala kwakuye bese kubalwa amaviki abesikhombisa lalanywa lilanga linye lena kokuthi kube nalemthelela yekubonga lokukhulu kuleli langa leli lesibita namhla ukuthi lilanga labo lengcwele noma iPentecost noma ngalolunye limi it's a Whit Sunday. Leyo mkhosi ke lona wephasika wawuthi ungaba khona bese ke sekuyabalwa ke lamalanga langamashumi lasihlanu njengaloku sekubaliwe nje namhla sesifike khona. Futhi ke kuleli langa leli sibonga ukuthi moya longcwele ngekufika kwakhe uyasipha emandla, uyasakha ukuthi sikhone ukuqhubeka kumemethela tindzaba letinhle taKristu kubo bonke abantu ngaphandle kwekwesaba, kuze ukuthi kube isikhathi lapho injabulo itawugcwala khona kubantu. Futhi ke kule nkolo yamaJuda lona bekuthiwa ngumkhosi wemaviki Shavuot, ngumkhosi lana kuphindze umkhosi wesivuno njengalo sesishilo ukuthi kwakubalwa nakuvuthwa nje lokuqala bese ke sekuyabalwa ke onke lamasono lana lasikhombisa nalelanga lelengetiwe. Lokho kwekusekelwa umbhalo nasibuka incwadi yaDeuteronomy 16 verse 9 noma ke emaviki lasikhombisa nelanga linye emva kwesabatha njengekusho enkwencwadi yaLeviticus sahluko 23 kuya ku verse 16. Futhi ke lo mkhosi lona wemaviki uyabonakala ubitwa ngokuthi ngumkhosi wesivuno encwadini yaExodus sahluko 23 verse 16. Futhi kuthiwa ngumkhosi wetitselo tekuqala emaswati akwati lokuthi ngathi ncwala ayakwati lokuthi kusaqala kuvela lapha kuNumeri sahluko 28 verse 26. Kwedlula lapho khona la kuExodus sahluko 34 verse 22 phinde lo mkhosi lona kuthiwe ngumkhosi lapho sikuvuna khona ekolo. Lo mkhosi ke lona lekuthiwa ngumkhosi wamaviki waqala kadzeni lo vela emva kwemaviki lasikhombisa lagcwele emva kokuthi sekuvunwe kwekuqala. Lo mkhosi ke lona wamaJuda uwela elangeni le mashumi lasihlanu kule sigaba lesithi ngumkhosi wemaviki. Lokhu ke bathandekako uyashicilelwa kuLeviticus 23 verse 16. Kepha ke namhlanje sibonga ukuthi lelanga leli lemashumi lasihlanu lisilethela luthando, lisilethele kujabula, lisilethele ukuthula, lisilethele ukubeketelelana, lisilethele ngokuthi
ukuze sithole ngalosuku lolu indlela yokuthi sikwadi ukutibamba. Ukutibamba ke bazalwane akusimele lula. Kuyabinza ukuthi umuntu akhethe ngoba kusho ukuthi letino thwethi khona awutibambe etimweni letingekho. Utibambe etimweni letikhona kepha wena ungahlanganyeli kito. Lokho ke sibona siyakwazi ukuthi titselo tamoya leti bhalwe lapha encwadzini ya Paula abhalela kubantwana baseGalatia sahluko 5 verse 22. Siyaphiwa ke manje abazalwane, siyakhona ukuthi siende tintfo, siyakhona nekuphakama, siyakhona nokuthi sihambe lapho Kristu asipitela ukuthi sihambe khona. Encwadzini ke yekuqala kwaseKorinte sahluko 12 kusukela evesini lesiphohlongo kuya evesini le-13 siyathola lana ukuthi moya lomncele labanye ubaphe umoya wethi bakhulume inhlakanipho, labanye wabapha umoya welwati ngaye nalowo moya, labanye wabapha ukuthi bakholwe ngaye nalowo moya, labanye wabapha ukuthi bakhone kuphilisa ngaye nalowo moya, labanye wabapita ukuthi noma bakhone ukuthi bebe imisebenzi yemandla, labanye baprofete, labanye bakhone kuhlukanisa imimoya, labanye bakhone nokuthi behlukanise letilimi leti niketwe lapha esahlukweni sekuqala noma ke esifundweni sekuqala, labanye phinde baphiwe nokuthi batolike leto tilimi kuze ukuthi bantu beve, labanye ke noma ke tonke ke tipo leti ti setshenziswa noma ke tiphumeleliswa nguye moya, ngoba ngaphandle kwamoya ngeke letipho leti tiphumelele. Futhi ke kumele ukuthi sikwati ukuthi umoya upha letipho leti kubantu ngabanye ngekuthanda kwakhe. Ngekufika kwamalo encele ke bathandekako, siyazi ukuthi libandla liyakhona ukuthi bese kuyawena lo msebenzi waJesu le kade uvetiwe lapha evangelini ngilandisa kwaLuka sahluko noma ivesi ka-49 lapho sahluko 24 lapho kuthiwa khona bukani ngitanithumelela umdududi lobuya kubabe, kepha-ke mlinzeni eJerusalema nize nembathiswe emandla labuya etulu. Nasekafikile-ke lo moya weliqiniso lobuya kuNkulunkulu nguye lotakwenda ngokuthi nikhone kuva niphindze nivisise kahle nemukele naloko lobuya kuNkulunkulu. Bathandekako bafunzi bebangeke bakhone ukuthi basuse ngisho nenyawo kube uNkulunkulu bekanabendeli umusa naye lo moya lengcwele ukuthi bakhone kuhamba. Sitawukhumbula ukuthi nakafika bayena lo moya lengcwele bebakade besaba bativalele ekameleni elingenhla, kepha ngekufika komoya lengcwele base baba nesibinzi. Naku phela ngesifundo sekuqala sibona Petro soyabathi nekusukuma emkhathini abantu nalaba labashumi asabachasisela ukuthi yini lena lendekako. Ngakho-ke bathandekako moya lengcwele namhlanje uphinde ashicilelwe lihubo, ngoba lihubo lithi ngamoya lengcwele tonke tinto tithola ukuthi tibe khona, tonke tinto tithola ukuthi tiphile. Nasibuka nje bathandekako ukuthi uthini uNkulunkulu nakakhuluma ehubeni, akhuluma ngelwandle lolukhulu, akhuluma ngemikhoma lentshuzako netinhlobo tonke tetilwane letiphiwe impilo, uthi imfihlo yabo bonke lekunatiwa
sakhe uNkulunkulu moya wakho ungasebenzi tonke letinto tiyafa kepha nakavula ngesandla sakhe tonke tithola kuphila. Siyambonga ke uNkulunkulu ngokuthi moya wakhe uyamveta ukuthi ngaphandle kwakhe kude lesikhona ukuthi sikwende sitishoshofu ntemvelo kepha nangabangekho moya oyingcwele ngeke sikhone nokuthi sikhumbule abantu ukuthi imvelo ngeyaNkulunkulu ngeke futhi sikhumbule ukuthi imvelo iyabukula nayo ifuna ukuthi ikhone ukukhululeka. Manje bathandekayo lo uNkulunkulu lo ukuvela ngalokusobala nasifunda lendzaba yabaseRoma ukuthi nalemvelo nayo ifuna ukuthi ikhululwe njengalokhu nathi sikhululwa nje. Ngawe uNkulunkulu uyasiniketa lamandla ngamandla oyingcwele ukuthi sikhone kuveta inzalo yakhe njengalokhu ivetiwe incwadi yaGenesis 1:28. Kufuna ukuthi ke sathi ukuthi ke imvelo namandla oyingcwele kunye ngoba siyathi ukuthi kungaveli lutho moya oyingcwele bese kahamba etikwa lokwakhona ngaleso sikhathi. Evangelini ke bathandekayo siyakhunjuzwa namhlanje ukuthi moya oyingcwele utela ukuthi kube ngithi lesikhona. Amen. Sikube ngithi lesikhona ngoba ngaphandle kwamoya oyingcwele ngeke sikhone. Moya oyingcwele usena ukuthi sikhone nekuthi ke wasekumqoka ukuthi moya oyingcwele abe khona ngoba phela siyazi ukuthi Kristu wembatha ubuntu bethu. Ngawe Kristu beyangeka khona base senzaweni yinye noma ngetinzaweni letinyenti ngasikhathi sinye kepha ngamoya wakhe uyakhona kwenda lokho kuze ukuthi bonke abantu tindimbane temakholwa emhlabeni wonke timthole uNkulunkulu kanye ngesikhathi sinye timjabulele futhi. Ngakho bazalwane sisahamba ke kulolu hambo loludze naNkulunkulu asesime kancane nje sitibute ukuthi sineke yini lesesizuzile ngethi kwaba khona lelanga leli lekuthululwa kwamoya oyingcwele emhlabeni. Sineke nasibhajatiswa nasiqiniswa ubekwadanja etikwethu kuthiwa yamukelani moya oyingcwele sisahamba ngaye nomoya oyingcwele. Emandla moya oyingcwele sisawuvumela yini ukuthi asebente etimthithweni tethu noma etimpilweni tethu njengoba nje anikwa thine. Kumele ke bazalwane ukuthi sikhumbule ukuthi kumele ukuthi sithele. Sifundzile kulamaviki laphelile ukuthi moya waNkulunkulu waniketelwa thina ukuthi sithele tithele nokuthi Jesu akasibitelanga nje ukube sibe yifenisha lepotshwako kepha wasibitela ukuthi sithele tithele. Ngabe umhlaba wezalwane uyakhala thina emakholwa langiwo nalaphelele latawuveta impilo nenhlalakahle yaNkulunkulu. Bathandekako singakhuluma kuze kweqe kepha-ke siyacela ukuthi sibusiso saNkulunkulu asivame kini kulo mkhosi lona lesithe ngumkhosi wamaviki, ngumkhosi wemadokotho, ngumkhosi wekudla tinto letinsha zazisabekisa ukuthi ngasikusantwala nje kepha ngumkhosi lona lesikhumbuthana kona ukuthi siyatalwa thina njengebandla siniketwa imandla kuthiwa asiphume sele umsebenzi waNkulunkulu ngaphandle kokwesaba noma ngabe ngubani losembi kwethu so long senda inzalo yaNkulunkulu. Kwathi uNkulunkulu anganibusisa ke bathandekako egameni laNkulunkulu isene nodzana namoya oyingcwele. Amen. Amen. Asithandaze emthandazweni yethu lomuhla sifisa
ukukhumbula bazalwane bethu lesidlelana nabo ikakhulu be-Iowa laba sesigabeni lesifana nathi lapho nabo babuke ukuthola khona umbhishobhi lomusha sithandazele usuku lwabo lolungembili kwelethu lolungaJulayi sithandazele labo lasebavele batinikela ukuthi emapito abo angabukwa sithandazele libandla eBricken sithandazele konke lokuthi busiso sibabongele nalokuthi insayela sibacelele uNkulunkulu ukuthi abalekelele sithandazele neli-diocese lase-Highveld sithandazela umbhishobhi Charles kanye nalabanye obhishobhi lesidlelana nabo Allen kanye na Andrew sicela ukuthi bonane mabandla lababukile uNkulunkulu angabapha umusa wokuqhubekela embili uNkulunkulu longcwele kuzo zonke indlela lokhuluma nathi ngato umoya loshako emanangabi emlilo emagama leswevako nemagama langetulu kwetilimi lesitatiko siyakubonga siphe sibinzise ukuthi sikhulume ngeluthando lwakho yonke indzawo lapho siyakhona nakuye wonke lesihlangana naye ngalelanga laPentecost vula tinhlitiyo tethu njengobe wavula tinhlitiyo tebapostoli sende sindlule imincele lesitibikele yona nalesibekelwe yona ngulabanye asikuvumele wenabe ndzawo tonke etimpilweni tethu ngobe wende umhlaba waba indzawo yekushumayela sende sincobe kwesaba sigcwaliswe ngentokoto lwebekile lesuku lwaPentecost uNkulunkulu wekukhanya sikhanyisele uNkulunkulu wekufuthumala neluthando hlala njalo uvusetela kithi lokufuthumala neluthando Nkosi yekuphila nalepha kuphila hlala njalo uphila ngekhatsi kithi Nkosi lowaba umusa kasikhombisa ubeka usigcwalise usivusetele njengoba umoya ongumfanekiso wakho phefumulela ukuthatha kwakho emisebentini nemitamo yethu njengelituba sidubule siye etulu emazulwini njengobe ungemanti hlanda imiphefumulo yethu njengelifu ngonya tilingo tethu utikweshise njengemantolo sivusetele lapho sikhathala njengemlilo sihlale etolweni tethu Nkosi sela moya wakho kwethu ngemusa wakho uve kuthandaza kwethu Nkosi wena wathi kabandi tingcinamba lesihlangabetana nato sisanakekela indalo yakho ngalesinye sikhatsi leti ngcinamba tibonakala tisengama timatima ungabonakali nelikhambi nasembili ngalesinye isikhathi siyawuva umhlaba ububula ngebuhlungu ngekucilatwa abantu wodwa moya longcwele usihole kude sisebele ngemandla akho siphumule ebukhoneni bakho yena baholi bethu bende lokulungile nalokufanele lokulichitha
leqhinga nentsandvo yakho. Nkosi, thela moya wakho ethu, ngemusa wakho uve ukuthandaza kwethu. Nkosi, gcwalisa emakhaya ethu netinhlitiyo tethu ngekufuthumala kweluthando lwakho. Phefumulela timilo tethu, usiphe emasu lamasha nalokusha lesingakwenda. Uphindze usiphe bukhona kuphila setsabe ekukhanyeni lokusha. Bukhona kuphila setsabe ekuphileni lokusha. Sihole ebulalwaneni lesinabona labanye. Usonzete kutsi site ukukhona ngeluthando nentokoto. Moya wakho avikele inhlitiyo nebukhona bemndeni. Nkosi, thela moya wakho ethu, ngemusa wakho uve ukuthandaza kwethu. Nkosi, sithandazela labo labahlupheka ngengqondo, ngemoya nangemtimba, labo labangaboni likusasa ngisho nome tingotonge tikhanya lekukuhlwa konke kubo. Lapho labanakwesaba njalo, labo labalahlekelwe sibinzi sekumelana naloko lokuvelako etimpilweni tabo, labo labanabuhlungu lobungapheli, labo lesibane sabo sesilotita ngekhatsi. Bathu tute bonke Nkosi, ube nabo sonke isikhathi. Yena moya wakho longcwele akhanyise etimpilweni tabo, abakhombise indlela leta kuKristu naleya ekuphumeleleni. Nkosi, thela moya wakho ethu, ngemusa wakho uve ukuthandaza kwethu. Nkosi, sikhulekela labo labathokotela kungena lokucacile ebukhoneni bakho. Asithi nathi lesikwatiko nalesikhondako kulo mhlaba site kulokukhanya kwaphakade, sibe simvumela moya wakho longcwele kutsi asihole. Nkosi, lemusa yemukela lithandazo lesiyenta egameni lenkosana yakho, Inkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Sisaholwa ngumoya wakho longcwele, moya weqiniso, moya weluthando, moya wemandla, moya wengqondo esambukile. Amen. Ibandla alisukume. Tithelo tamoya longcwele luthando, injabulo, kuthula, kubeketela, ngumusa, kulunga, kwethembeka, kuthobeka, kutithini. Nasiphila ngamoya, asihambeni ngamoya longcwele futhi. Kuthula kweNkosi akwenani ngetikhathi tonke. Abanzi. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, iminikelo bazalwane bayendako ukuthi umsebenzi webandla, umsebenzi waNkulunkulu uqhubeke. Siyabonga ke nalabo ukuthethe bawufaka ebhangi, njengoba sathi nje bazalwane ukuthi kuleti insuku sisebenzisa indlela letingajwayeleki. Nanawo futhi siphakamisa tandla, siyabonga. Sicela nje ukukhuthaza ukuthi bazalwane noma bawufakile umnikelo ebhangi, kwangathi leti envelope leti vamise ukudayiswa bangabe sesebathatha nesigcebhezane lesisifakazelo bafaka sona la ekhathi khona site ukhona ukuthi site ukhulekela nanawo la enkonzweni. Sitawuphakamisa tandla tefwe, sisebenzise umthandazo losesikhathini le-116. Sitawusebenzisa umthandazo wekuqala segabeni 48. Ikhasi 116 umthandazo number 48 wekuqala. Siyakhuleka ke bazalwane. Bakho Nkosi bukhulu nemandla nendumiso nenkazimulo nemkhosi, ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho, konke kuvela kuwe. Thine sinikalo ngekwakho. Amen.
Siqhubeke bazalwane esigabeni lesilandzelako. Uyabongela Nkosi uNkulunkulu umdali wezinto zonke ngemhlaba wakho sinalesimo lesinikela ngaso sivela emhlabeni siphe kodwa abantu sitakuba sikwazi ukuphila kithi. ekhasini 122 umthandazo wesithathu wokubonga ekhasini 122 ngosabenane ayena wefuthi yenyusani tinhliti yotanu siyatenyusela enkosini asibonga Nkosi Nkulunkulu wethu ufanele kulungile kumbongane kumthumisa babe kungumsebenzi wethu nensiziswa yethu njalo etindzaweni tonke ukubonga ngentodzana yakho lethandekako Jesu Kristu ngoba umlimi wadala umkhathi naye ungumsinzisi lo uthuma kutosihlenga ngemandla malo entwele wathatha simo sebuntu wadalwa yinkosi Maria ngenxa yethu welula tatakhe esiphambanweni waqedza kufa wembula kuvuka ngalokho waphelelisa injongo yakho wakuzuzela abantu labangcwele nyalo ke siyakubonga ngoba ngamalo ngcwele siholelwa eqinisweni lonke siphiwe amandla ekubekela ivangeli lakho edibeni tonke sikusebenzele sisebukhosini bebopreste bakho ngakho ke sesihlangene netingilosi nelibandla lona labangcwele simemethela ludumo lwakho sithi
emva kokudla bayithatha inzebe wabonga wakudumisa wabanika abafundi bakhe wathi yithatheni nonke ninathe kuyo inzebe engadi yami lena ingadi yesivumelwano lesisha lesingena kuphela itawophiselwa nini nabantu bonke kude kuthethelwe lentono yekani lokhu kude ningikhumbule. Ngesigaba sesithathu-ke sidawusho kanye ngakho-ke simemezela ukukhula kwethu sithi nasidla lesinkwa sinatha kule nzebe simemezela ukufa kwakho Nkosi Jesu ude ubuye neludumo. Sibuyela kuwe Babe lesinkwa sekuphila nenzebe yensinziso sikhumbula kufa nokuvuka kwakho siyavunga ngekusela sifanele bomandi bakho sikukhonde sengathi thina sonke lesihlanganyela kuwo nengadi ya Kristu singahlanganiswa sibe munye ngamoya longcwele. Nkosi khumbula libandla emhlabeni wonke senze sikhule ethandweni kanye naThabo Archbishop wethu kanye nabafundisi bonke. Khumbula abazalwane bethu lesebaye ekuphuphuleni kwabo ngelithemba lokuvuka balethe ekukhanyeni kobukhona bakho kanye nabo bonke labedlulile emhlabeni. Hawele sonke senze sifanele kuhlanganyela kuphila lophakathi naMaria intombi nina waNkulunkulu kanye nabapostoli nalabangcwele bonke labenta inthando yakho etitulwaneni ntombi. Asikudumise-ke sikanye nabo sikuphakamise ngayo indodana yakho leJesu Kristu kanye naye nakuye nangaye ekunyeni kwamalo ongcwele ludumo lonke nenhlonipho ngekwakho Babe somandla kude kube nini nanini. Amen. Inkonzo bazalwane iyaqhubeka ekhasini lelikhulu nemashumi lamabili nesithupha sigaba semashumi asikhombisa nesikhombisa. Njengalokhu uKristu wasifundzisa sinesibindi sekuthandaza sithi Baba wethu lo sezulwini ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi ya Kristu na nesinkwa lesihlephulako asisiyo yini inhlanganyelo yemtemba wa Kristu Lord.
mthwali wetondo tethu sihawukele. Jesu msindzisi wemhlaba side kuthanda kwakho. Ukutithoba lukhulu siyaqhubeka kanye sithi ngosile nesihawu asonzelile itafula lakho sithemba kuba kwethu kepha sithemba sakho esikhulu asifanele kwethu emutha ikhuthuka ngaphansi kwalo itafula lakho kodwa wena inkosi uma kwayo ukhawukela njalo ngakho besiphe Nkosi nesihawu wesithe ngalokufanele inyama indodana yakho ethandekayo Jesu Kristu sinathe inkathi yakhe kude kuhlale kuyena ikithi kude kube nina nini. Amen. Nkosi babusisiwe labangcwele labagcwaliswe ngamoya longcwele kwaNkulunkulu ngoba usihlanganisa ndawonye emasakramentini aNkulunkulu. Ubuya futhi yena moya ende lamasakramente akhulume asebele empilweni lethu. Uphila lokuchithimako kubekele bonke labamenyiwe enzikini lakhe. Ngakho-ke sonzelani bazalwane sitombela umtimba weNkosi yethu Jesu Kristu anikela ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona sikudlele etinhlitweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Suabetele Calvary, ungenxa yezono zethu, iyo Calvary, iyo Calvary, Jesu abetele Calvary. Jesu
inkonzo yethu siyaqhubeka ekhasini elikhulu nemishumi lamabili nesiphohlongo, page 128. Bonga nesimakathi ngoba anembosa siyasakazini nani. Bonga nesimakathi ngoba anembosa siyabonga Nkosi ngamoya wakho longcwele lobehlisele ebandleni losiphe yena ngokuthi ngaye sibe bantu labatawuhamba bafanane naKristu. Sisendlula ke bakwethu longcwele namasakramenti lamandla langcwele sende bakwethu lomuhle silangazelele isisuku tonke ukufanana naKristu. Simvumele moya wakho Nkosi ukuthi asiqonzise endleleni siwabukele nemandla lesiphiwe wona ngaye, ngoba Nkosi kukhulu lokubekile wena lofise ukuthi sikwenze. Uthembisile ukuthi siyakwenza lokukhulu kunalokho lokwenziwa nguKristu ngoba siphiwe moya wakhe longcwele. Ngakho-ke Nkosi asihlale emandleni amoya longcwele. Siyabonga ke Baba ngithi ngaleli mfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengathi endodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu wasigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho lenhlangano yabo bonke labakholwayo. Sitema kube sibeketele njengamakholwa laphilako kuloku budlelwane lobungcwele nokuthi sikhule emthandweni ekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhonapho usakanye nawo namalo egcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sikhulela kanye sithi Amen. Kanti amandla sekunikela wena Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe umhlatshelo lophilako. Thumele vele amandla wakho longcwele sihambe sibekele indumo nebukhosi bakho. Ngiyaloke kuwena nemandla onke ekwentalo okukhulu kunalokhu lesikucelako nalesikuzindlako nemandla lasebenza kithi akadunyiswe ebandleni ngaKristu Jesu etithukulwaneni tonke kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke kuyatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu naye nendodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namalo egcwele asibe kithi kude kube nini nanini. Sethemba ukuthi lamandla amalo egcwele lesiphiwe wona sitawemukela futhi siwasebenzise sihambe ngaye moya kude ukuthi side ukhona kwenta umsebenzi uNkulunkulu lawubekile ezimpilweni zethu nasetinhliziyweni zethu. Amen. Asambe ngelithando nangekuthula siyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen. Immortal,